Enenthi kauntini ya Kitui kumanga likoni cia Mwingi nimeenda Atongoi kauntini ya Kitui maeke kulekeleelya muisyo wa ulawivo kiaoni cha usini wa Enziu Wodini ya Nguni na kila kimeletye mathayu ma Enenthi kauta ivindani ya mbua mainen na ndikima mauvoni maweta ivindani mbua yende na kukusiwa ile betani ya ukamba Atongoi Kitui ni mailite kuosa wa Kiao cha usi wa Enziu kwa uito munene na mamwenda Minister Penina Malonza kutongoesi Atongoi yala angekuma Kitui masukume Kiao cha usi wa Enziu kiminukililwe serikali ni kavindani ka wendini wanzama ya Minister vala waweta kana mawetie kana Kiao kiu kithitwe kulekeleelya muno na Enenthi nimo maende na kunyamaa na nimeendeleva mwe na kuikia mathayu mo muisyoni ila meukilanilia usi usu wa Enziu. Onesmus Talo ni mwandiki tomo kuma kauntini ya Kitui. Enenthi kuma Mwingi wa kauntini ya Kitui nimeenda Atongoi kusukumia serikali nene kuminukilya Kiao cha usi wa Enziu na kila kithitwa ki muisyo munene kwi Enenthi menena na ndikima mauvoni maweta kana Atongoi kuma wa kauntini ya Kitui ni malekeleelya Kiao kiu na nikiende kuvingisa miendele ya Enenthi pamana kumekia mathayu mo muisyoni palamenda Minister wa ngwatanio cia nthi cia umiloni wa swenisyo ila no Penina Malonza kavindani ka wikati wa nzama ya maminista ma serikali nene Atongoi cia Atongoi yalangi kuma wa kauntini ya Kitui kusukumia serikali kuminukilya Kiao kiu na tuna kio kingi muno na serikali ila sivo ikana Atongoi ala tusakwete nendo lilikania Atongoi maitu na muno maundu ala maromo thukumani national government kana ila serikali nene ila tusikana mwana nitu Penina Malonza ulani CS kivilani kana kia national government na no makarika oloto matukwata kwoko kethia na muno sindule tukwenda kuuta akamba ni salikia ulilikana kana tausi tawa Enziu last 2 years ne balikie mbase kwete andu momito wa Kitui na sana situsyo wa Kitui na mathele lose nesu na Atongoi monze mombana na twele ana kio kingi muno na twabolelusu kana chao kinu kiusowa ende kumevinda isuko kwa viko munde tuona simbingise kwikwa ona sitena benefit ya kwete mwene ndika na kila mwene nsu kwenda ola usi wende no minando ko twende na kwasha o twende no kunagura na twa kuna itina kunagura ala tweki Atongoi ni ukwithia makwete shindu ingi Enenthi ameweta kana wa Kiao cha usi wa Enziu withitwe witu mwane ateti kwikunia maleve na kulwa ni muisyo lokono ya Enenthi metho bala menda matema metuke mosono kana kutangia Enenthi ala methitwe maitumi ya Kiao kiu so ni kulaza muno kwesela bala be mwana witu Penina Malonza evi batonekati kalembe na president mole tikindu cha utwete cha ukini miseneza Penina Malonza aliko visini wa president nekumalu kana chao kuna kikeke wana kikeko minando lelo akuma kibwenzi watilwe ba mbondoni lweso okuluka mbondoni na ni lelo elite kwya waso visone national government kwa hiyo sini sindo ile iloto moteka ukethia ne tsaete maende okambali unawiyo vamenda serikali ne kavindani ka kutwa isemelati wa kauntini ya Kitui inenge Kiao cha usi wa Enziu mwanya wambe usi wa Enziu no atwikie tawo solution muno kwa andu maitu niki Atongoi maitu niki Atongoi maitu mukwikau mwesisi mutu tsobese chao kicha usi wa Enziu nikana naitu Enenthi twithie twina ukumu wako na kula ingine maenda serikali kusema lelo ivindani mbua ithito yanangite malelo alama weta kana yune mbanga nene kuyatwa imato moto na ngali ilama kwisila malelo ni alama mineta kwa nangwa ni mbua twina kiyo muno pyu sisi ona malelo ma Mwingi ni mathuku pyu ana kundu kumwe andu me lazimika kukua misiba na moko twina Atongoi na ndi tukwenda ngumba au thini wa Kitui county tafadhali Atongoi maitu mwiwe kio kitu ithe ta Enenthi mwetu service malelo sumire kwa ngendo walika ugezela bakitithini walika kalundu ukaingana ngeni na Enenthi mavume na thina vyu ngali sio metia nziani na ni riski kwa serikali ito siesie kaindo kau Didivota blingwa movo Atongoi TV kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo.